Selam aleyküm saygılı dostlar. Bugün milletimiz için ayrı bir hokkey günü. Bütün vatandaşlarımız şimdi televizorlar önünde oturup bizim oyuncularımız için dualar okuylar. Çünkü bir kaç dakikadan bu buzga Toronto buйволлары ve bizim Semüle Kamenka Kaşkırları çıkacaklar. Kaydetmek isteyimiz ki bugünkü piratskiy translyatsiyani Toronto şehrinden bizler, yani Eskender Akmalayev ve men Reşat Kafadar alып baracakmız. Ama translasyonu görmegen adamların canları ağırtmasın. ATR telekanalında yanı yıldan son her gün onun повторы olacak. Asıl da ekspertler kayıt etkenine göre bizim ballarda çok şanslar var Reşat. Elbette Eskender şanslar pek çok. Mına misal üçün Tüneyun İbrahim Karbanyan laf etkende o aytkan edi. Eğer de maç kotekке çevirilse Kamenka Kaşkarlары по-любому победят. Тем более bizim ballar Tüneyun hoş geldi de keçken toyda kudalarla yaxşı bir trenirovka ettiler. Bugün ise самолетка отырмаздан они пошли на Куйбышевник и наконец-то увидели, что такое каток. Ай, машалла. Kaşkarlar, Kaşkarlar deyimiz biz saygılı dostlar. Kaşkarlar meydanға çıkkanını göremiz ve saygılı dostlar göremiz ki Остановите музыку, пожалуйста. Hokkeychiler endi buzga chiqib boshlalar. Birinchilar ko'ramiz Toronto buйволлары. Ularning üstlerinde kırmızı futbolkalar, başlarında ana ko'rine sarı kaskalar, ayaklarında ise yıldırab tura konkiler var. Bak Reşat, ana bizim ballar da meydanda. Uların üstünde serый trikolar ve beyaz maykalar. Başlarında Kırım Tatar kalpakları. Reşat, sen uların ayaklarına bak. Yıldırab oturalar Kaloshi Adidas. Gerçekten de bizim ballarımız doğru taktik aldılar. Çünkü кто бы что ни говорил, но калоши на льду скользят лучше, чем коньки. Doğru aydaсын Eskender, bizim болельщикlerimiz bu münasibetten ayrı bir lozung düşünüp çıkardılar. Кто носит калоши Adidas? Rustem, Mehmet, Bekir, İlyas. Ay maşallah bizim ballarımızga ve saygılı dostlar, buzga bakayı arbitr svistok ve maç başlana Reşat. Saygılı dostlar, keliniz birinci dakikalardan komandalarla tanışalayık. Toronto buйволларını aslında bir kere de görmedim, bilmeyim ularını, lakin Kamenka Kaşkarlarının napadeniyasında bugün Hasap Talat oynayacak. Hasap Talat maç başlanmazdan evvel buzның bir chetinde Toronto buйволларының talismanı olgan buğanı tutup onu kurbanlık çaldı. İşte Allah da bizge yardım edecek bugün. Asıl Reşat айтманга bizim балалар bugün защита тактикасын сайлап алдылар, поэтому остальная наша команда это Миндеров, Джунчурапов, Юклаев и Патлатаев будут сегодня стоять на воротах. Eskender diqqat buzga көрemiz ki bizimkiler endi атакага keçtiler. Hasap Talat шайбаны cebine koyup соперниклер воротас tarafına çapa. Maşallah. И арбитр дает свисток и останавливает матч. У bizim балаларын топлап объясняет им правила. И Решат, я не могу понять, он им раздает клюшки. Зачем им клюшки? Они и так нормально играли. Galiba Решат этот судья подкупной. Ama hepsi halkımızga keder etedi. Ayda kasebetlenme dostum. Значит так и надо. А bak olar kuvanalar. И тем более в драке клюшками биться легче будет. Решат, asıl da bizim балаларымызга büyük поддержка бар. Трибуналарда çok Kırım-Tatar болельщиклері. Ana bu көрем bir danesi. To'xta, Ablaziz to'xta, bizga de 2 samsa getirse. Soğansız olsun dostum. Maşallah. Anının içinde bak Reşat, şayba Toronto buйволларында. Eskender baksa, aferistler bizimkilerde de her birinde birer şayba var. Ay aferистler degende doğru. Bizim балар анда-мында по льду тырцу рассыпают, чтобы легче было бегать. Baksa, arbitr maçını to'xtatdi. Ne uchundir şimdi galiba bizim Hasap Talatımız штрафниклер скамьесіне кетecek. Я только Hasap Talat штрафниклер скамьесіне кетмей. Вот деними арбитрны оала шайбаны проходит по флангу и наносит мощнейший удар и перекладина. Ай-яй-яй, saygılı dostlar, перекладина. Шайба с
съемочный кранның перекладинасына тие. Ве кран түше. Ана, айттым да саған, Галиба шымды енді біздің хасап талятымыз штрафниклер скамьясына кетecek. Я тоқта, о штрафниклер скамьясына кетмей. Анда Патлатаев кте? Как Патлатаев? Оның елінде бірдане чайник шықты ба? Эй, Патлатаев, не керек саған чайник? Білем оңа чайник не керек. Санки елел тойға кете. Илле япа жағыны япада фамилиям құрысын. Айда, за победу olsun. Bizim балалар bu vaqt матчын devam eteler. Veni üçündür bak Patlataev endi штрафниклер скамьясына кеткенде чайникнен энди есе ғайырдан қайта. Не oldu şu? Ана, қайта. Галиба ана бузда тырса токылды, ama bir yıkıla ол Галиба sarhoş eskender. Ama neyse de ана duvarların tutup yavaş tuра, sallana көрем. Varadалар yanına келе. Ne üçündür Торонто буйволларының varadары Джон Картер ile tanışılır. Bak kucaklaşalar, ey eşek. Bizim varadamız bu tarafta. Bunu көрген bizim хасапталят. Көре, вратарь yok. Наносит мощнейший удар с дальней станции и гол! Қашқырлар! Ай, машалла bizim қашқырларымыз. Ve şimdi bakınız Toronto буйволлары нерваландылар. Олар hepsi атаққа keçtiler ama Reşat bilmeyeyim, anlamayayım. Ne üçündür bizim varadalarımızın yanına kelip olamaylar? Elbette kelip olmazlar. Каменка қашқылары енді 2 haftadan beri yaxşı trenirovka edeler. Sarımsaqlap, o'tmekni yaxshilab, qatiqten aşaylar. Olarga не то что Toronto буйволлары, даже судья kelmege istemiyor. Ama bak ғайырдан meydanın ortasında Patlataev. O John Carter'ın koltuğundan tutup çayniçikni alıp штрафниклер скамьясына кетті ғайырдан. Dostlar, bir qayda bozulmadı. По собственному желанию аферист Patlataev. Bunu көрген bizim командамыз ворота закрывает на ключ и сразу переходит нападение. Хасап Далят проходит по флангу, наносит мощнейший удар и попадает. Ай, машалла, попадает прямо арбитру в голову. Арбитр хватается руками за голову. Решат правильно делает, потому что следом в него летит клюшка и галош 45 размера. И все это вместе разом залетает в ворота. 2-0. Bizim балалар ене, и уже оттуда из ворот звучит финальный свисток. Значит, қашқырлар енелер. Bütün tribunalardan қашқырлар деген сөздер естіле. Ескендер юр, бізде қайды қол ұстай қоларға. Қашқырлар!